Idemo malo remonta. Palimo mašinu. Servis. Vakat je ulje mijenjat. Idemo. Ide Golf, ide sa starim uljem. Sad ćemo da mu zamijenimo novu. Biće ko nov. Dovoljno je prešao. Kako lijepo ide. Vozimo se u Bilješevo. Gore postoji najbolji majstor za to. Ide. Dobro sluša. Normalna vožnja. Dolazimo. Servis. Evo ga, Castrol 5V30. Kažu da je najbolji. Došlo je vrijeme da se zamijeni ulje ovoj bebici. Mora se to skloniti da bi se došlo do filtera. Kad to je već izaći? Drugo sam ti ovo gore. Odem u Mornare. Skidamo zaštitu da bi došli do kartera.
sam da ti posvijem. Ulje se mijenja, kastrol ode u herlač. Evo ga, iscurilo, ostalo ništa. Vraćamo, ulje iscurilo, zatežemo šarafe. Sve je spremno za novo sipanje. Ko? Aleksi. Sad ide do spanja, jel tako? Sad ćemo mu napuniti kastrola. Castrol 5V30. Koliko ide u njega? 4. Jel 4 ili 4,5? Ne znam. Točno 4 litra. Novo. Sve je novo dok ne postane staro. Sprema se za novih 15.000 kilometara.
Nekad to treba i prebrsati, jel da? Jeste. Ne bi bilo loše da se nekad prebrši. Nije nešto ni prljavo. Jel da je? Stavljamo novo. Lakše će da diše. Majstor je podesio. Servis, info, reset. Da li želite resetovati? Da. Servis resetovan. Info. Servis za narednih 15.000. $372 dana. Idemo, gas. Sve je spremno. Gubimo se iz servisa. Završeno. Servis je gotov. Vraćamo se kući. Sve je završeno. Majstre, vidimo se. Najbolji servis. Servis Emko, vlasnik Smriko Emir. Pozdrav ljudi. Lajkujte, podijelite ovaj video. Prijatno.